BeYou comedy, BeYou, me no na ekase. O ya ye niema bia. Obi enka me de meka kyerɛw. Me KwakuSmart meka kyerɛw. Yeti kromo ha ana akete maame ebe mimi nanim esu ye kan ya wonye nyina de to so. So de ne ba ko ka ye comedy se no. Mo bi se wo ye. Ka je me ba no so aka wo BeYou no 2013 wo start ye no bi ahwe wo. Akola ri so na ma wo so di apagya. Ama wo ka ehyewa ma wo so twe phone si wo so. Ebe ye den ebe ka bi suye esuya na wo tika mu na phone si wo so na wo su e wo ka mu. Adan ya okọ bela samoyi no ya tu sika egunu so dollars egunu so pa na man fa me do mo na me say tade nti na mo te sa ade to bi ka sam tra mo musa me dollar miensa $1 miensa time 6 cedis miensa say 24 cedis na ye kwa na didi ko didi say ka ye de ko say ade nti a bebi a wabo akwala na adu a maame no eyu boni aye a odi ni ba firi wonsam no eye wo ya mami besu ya be mimi nanim granti interviews akese okwa ha na de chi no ofiri o try se obeye bia bu anim ase age akwala na firi wonsam BeYou me no na ekasa yi ampa mami du ose yo je akwala na firi wonsam esan se wonim se wama ni dini dada watre ne niema dada ito de ne komo obi kwa na still akiti betimi aye ni movement obetimi aye ni opese wo ye BeYou mami ji akwala na firi wonsam no be 1 month 2 months ni ye hu video da esan say kwa bemu yabu na unya kwala bia ni ntwa esi kokoti ana one time play man ana okohu omo maami o sede na kosu ana aden kwala ne start ye kakra ana wo sai esan fama wo ana obeye den obe start YouTube account start say grow o TikTok na me na that time me follow be esi kokoti ni one time play man ana ma me follow tama na ni akiti twakra no e ho no me be follow but ma me be dini ya no ana me won follow but me say wo stand esi kokoti asan ba any one time play man aba no ana ma me san be follow back because me pen kwala asem kwala comedy ya me fe BeYou en kwala emi na so mu o that time na akiti ene ne ma me de o ma ye one ana akete papa no so ntumi amekasa anke bia ma o mabusu afo ntumi ameke bia ma no o mo je akwala ni firi nsam akwala ne kwani na emu a o de ne ma ya odabo na o de ne ma wei na o de ne ma wei na ma me ni fi se o ye o fi se o se wo kura o de ko ye na nyame chade anko yeye enkwala yi mienu ana suso mu kakra na stam peke ma wo enam kwala yi so ana de ko hu lewen oni akiti kan na wuhie mpanifo na wuhie mpanifo enso oni kwala yi start ye no wukohie mpanifo ahuro bebre mu bo adwuma maame ya samba abe mimi nanim abe pawo chew akobu maame asan granti interview san pepe chew fine ana wasanje akete ahoni de nyame problem kese pa ni BeYou nia oya nhweye akete na ni twa na ye de abufo beje no na ene ye sande na ba no Obaya no still na oma ne bo 9 still na oma ne bo 8 ono ana ade na koto animu ana wo ye de o mani epia goals ni gum o mano ehye goals ana sa one time play man eni esi kokoti na o ho kire wo no omomomu ana omo ma me hu mobo e de nkwala ne ma wo sa nkwala no omo akoti na kire omo bo 5 ana ode akete ne bo 9 na opia goals ni gum ama akete na ko ye 0 obo 8 obo 9 obo 10 obo 11 left and right ana o mani pia goals ni gum akete buy no still na no odi akete e na di kwala na nim o cashin kra na YouTube o cashin ya wudi gu ho no bokrampo akete din ba ansa na one time play man eni esi kokoti omudi ato aso etu obi obeko YouTube account ni mu BeYou comedy ... akete peninsem na sa esi kokoti any one time play man dey omudi no so one bo video ni so a unhu omudi wo mu you are still trending the girl the little girl na enya nwanwa se ma mu we be samba abe jimi sa ne kwasia jimi no miankasa me asem ni si ye no miankasa me frɛ ma me tate ma me no kwasia asem o ka kire me no mansusu da se ma me wei betumi asamba be paga na fo chew akete ba ye no wasama no still obo 9 still ama ne bo 8 still ama ne bo 10 still obo 11 left and right no opia goals ni gum ana wama esi kokoti ana one time play man ebo 5 ewe chire ho do makoto achire ho aden Ghana for aden ayawo muma yenka no kra ni chire bi mu
mama yenka no kore no enkyere ebimu BeYou suban na wuyi na di no hweyie edu ahokyere bremu no eyenkwala yi mienu ana eboawo enti kamene wa kakete bae na makete abo 5 na esi kokoti ni one time playman akobo 8 9 10 no mu pia goals ni gum sese no ase kamia ise akete na agi ni di o sese esi kokoti ni one time playman no ye omu ndi omu din biem esi kokoti maame one time playman maame minim so omu ye nuafo de omu maame ye baako de a minim se mu tie mi a mu tie na ntaso mu ye se BeYou se obema akete abo animu ho no ma pia goals na gu no amamma no atena tire dia mo kwaje mo ma isa se me hu ni se nya BeYou ye no enya ne kwan so no se ye ni obi ya djuma na so ojai na okọ na osamba sa trust na ye wo ni mu no ye nya ama ni biem enu ntini ye san kase ye hwe ni suban kakran nti ye de ne kotu ba bi a ase keji fu akọ start ye de do kotu ba bi a asa fe na wa be start adwuma foforo no isan se enu ne wo mu na wo kọ ye e wo mu sa kola da enya ne fort akola no enya ne fort na so maame no ana ye BeYou hwe ne awuye oniema bi ye hwe woniema bi ye sisi ano akola ne ba bu comedy nyina wo ne akola ne gina ho na mu yi nsam ano wo ne akola ne gina ho na mu yi nsam ano ana esi kokoti ni one time play ma ba hwe no mu ofie na wo ne aketena yi wo kroma na aketena ko bomane e wo fie wo dey say dai everyone tell me mine everyone want to be mine mama tiabia me who say that my bro go tell my money so my house go everyone want to be mine everyone get pay them kwache na dem me you have chance cha hweye BeYou etoso mienu na se mi beka biem mi beka ne etoso mienu biem etoso miensa etoso 9 esi kokoti ana one time play ma hwe omo maame e de ato omonim se wa hwe ya papa enye wa dwen so YouTube account na grow esi a wo 300k wo 200k ukọ wanimu chairman unu ba bia o nyabotre nyawo ye no ami nyini sa asema bi ko bia tufu wo ho te se me beka BeYou me no na kasa no. All right, thank you for watching me. I'm just your KwakuSmart. BeYou acquire the East, grow the beast, conquer the East, destroy the East, eliminate the East, fight and forget the F's. My crowd.